caldeiro, políticos, banqueiros, todos o 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 caldeiro, políticos, banqueiros, todos o... Alguns compañeros que me miraban a mí un pouco frío. Eu creo que pos veteranos que levamos moito tempo me conocen de sobra. Non é que estea frío. Estou un pouco desmoralizado. Estou un pouco desmoralizado pola seguinte. Eu sempre pensei, ao momento de chegar a Quita, que sería un auténtico hervidero de acetados. Sería un auténtico hervidero de acetados. A verdad que os que levamos moito tempo, casi 2 anos, e admiro os compañeros, e admiro moita xente que cando admiro se me caen as lágrimas interiormente. Se me caen as lágrimas interiormente. Porque empezamos hace 2 anos mallando na carretera. E me acordo a palabra que dice ahora, ou se arregla ou hai revolución. Isto estaría arreglado, o volvo a repetir, si todos os afectados de Vigo, os 25.000, seguiran na calle. Non digo os 25.000, solamente digo 1.000. Dice moitas veces os auténticos potreros da Xunta e de Caixa Nova. Saben